dalam bakla riwak tiga kendeka selerio kesendorne pralakne sekolahne udah tibanya kelima nomor sekolah duduk Mentah kebar terter yang kedua tak menggimo karena kam keloy. Tak kro, lahan penta, lahan. Tak lahan. Mentaran kod yai way kena samla kentai baik sebab berwan kau hang depo ringsan nak mentah berwan sien ya unel slip. Tak ngangkat napdeng jong kindeke nanti tiket lagi dua nomor 4. Ngenam syak ban siem kerang ban kloy. The one napdeng jong pi way. The one. Amen. Sabangi apa palot itu tiket. Bisa berandai. Emle. Tor tiap sendat dikiti. Kan sendat sisu. Ta. Tetap do ya kemat. Tak murah. Hey. Jalan. Rak iti dong. Apa? Bapak Ahmad tu gini Bapak Ahmad madam. Baik, dia way kena sama. Ye kemen lengkoi enom done hakti tesim iwe dah pendelau juga jangan klik ilayap op nama rata bat sentur dah boleh way sau way sau. Tahu kena semua gangman. Unibar jangka selerio day iway henro iway sau. Kandre wajar shispa tat sau. Nakdau kajibam dan ya utai nomor phone hagane kaslep ngenai por 1 minit badaden ka 1 minit ngenai por sa nyosni banwan siem ya keneka scenario ne daka pisa mo bah ngan nomor phone dah na Tong kina penyiap kina angkumle unau bam tayo nomor phone kita kia batet jauh neus lep kina don bajangde bapak lawan kina don bajangde te khandre wajar shispa khatsau te lawan te ngi mati gue sama senrang ramba lawan hangde atmat ta do Jangan tu siap itu nembar dengan jengai sungai. Sayang saya tahu pak. Di nembar. Iway, henrau, iway, sau. Tecak bentah akamat yang ke YouTube yang mau benar buat RTN. Ikat kena diperlakukan. Biang, tahu. Sampai itu lembar itu ke YouTube. Te unang lembar unadai jangka kerdan kebar te ba ngai jai bahaya pi ima pisusi bayo ikan naik ke price besusi keluarga bun jemu je berkat balai kita dikuai kepada kau ne oh itu kepada kau pengawan pak ni susah pak
balai kata-kata tambah ngapega kena sertepi kebaikan bah. Kadang-kadang ka bol ka pelon kum ka pertai. Ide sebentar na pedang ide dono jempe. Dengan ba api ublay api ya kasap ya ka bokado sertepi ke baar. Te pinhon wadam suse pinayo kat katai ka kali lane da ka pisah salak pinhon baik. Ne kumno na pinum hon ada bunta. Hun. Hun ta ila rai ban hun. Te ba ngan kelia pidai sinong nang lo. Namang disong. Napa nang disong? Nang disong nang ne napa patak kenang nang ne? Na moliba. Moliba nang disong nang disong. Te apa nang disong ye pi ki khot ba ayu ba pi jak ayu. De khot bodo. Jak marngai. Jak marngari bodo. Marna napa nang disong ayora. Ya ka kerdan kebar kebalong da kate ka kali pada ka pisah. Te bado pi dah keliro. Kila apa tu kan jubab je nak kan? Kan kelia ka bama kan jubab. Nak kumona. Ka. Nanam kli bunten syo na marba kila thak ki perlok jeni. Hak ba khado khadwai rai bado minta. Pensim da ka kali lana. Pensim da ka pisah salat tingka. Handra larak nombor kali. Ya kan hum zaman kini tidak nak bengkon. Semua. Ada saja. Dan samlai batu. Ilayo nyai ka sanario kaban relak tingka. Badu. Pinang banyak kali. Nang. Pinyak kali, pisahnya kali na kali red. Kali saja. Nya kali ngayu ngala kenal ba awis ngai kedoi pi mo. Ba pinyak kali klau. Bon. Pisah tray you bedu. Minta tu sangi ya try ka arab lejong ben semua pali bukti. Tu. Badu kata kasni ki mo khiu ko ai prat thebe kali sale jaha control jong pi mo. Badu. Te kumai shibon badu. Siame ketu kali te lek ki berangkan te ya ki kot kisla pen habla mapi. Nomor ba ban register pen register mapi bayo. Te sai kan ginang penyat ke insuran punta terter dekat ke company. Te selek ba di ba putin te sabata syai pi. Te kumai shibon badu pila banai ba syai itu komen tiba pisine ko bokan nasib jumpi. Mo badu. Yesus se ma de pi kata. Te dah samaro